bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Kolokuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe ehamba phambili kasumela umfezeko uNtuthu ngakhumalo bathi ilasibona amakhomenti emhlabeni mangabe usemusha like hanzo phinde ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke ngoba solokhu sikhona njalo sinilethela zishisa ezihamba phambili ngaza kwethu umculo uMaskanda uSimomoze lapha usephumele obala engabafana laphana abancane okungumfana wendidane kanjalo futhi nomfana webhovu kadikadika uLusanda laphana kanjalo naye uSpheh umfoka gcansi okungumfana wendidane laphana kuze ngemuva nje ukuthi kubonakala kaningi abafana beshutha bendaweni laphana bakhombisa ukuthi bona abananxa endawonye laphana bayazwana kuSimomoza bese ephumela obala esho ukuthi labafana akafuni neze ukuthi bazwane laphana nje ufuna ukuthi baqhubeke bahambe ecathulweni ezoyise laphana ngale mhlambe ukuthi ngichaza kakhulu awuke ubambe nayi clip insizwa isho ukuthi ayifuni labafana bazwane ngikhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bese nangilandela ku Facebook @redinkezo nisiphathe kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu night clip abafana ngithanda bezwana hayi Simomoze ubhekene nensizwa lo angithandi bezwana ningangizwa kabi angikho happy angifuni nje bezwana labafana hawu kanti babe ngena kuzibe icathulo push shoes hayibo ake bagxile ebongweni labafana abangazwana angifuni bezwana iyaxolisa abafowethu hayi ngoba ngichatha angifuni nje bezwana.